abaturano bagirangwe mberambi yo rutindoro eteganise by'emishuburo abakazi benda hamwe n'abana abari kubana bazo mu mashomero n'obusasa bw'omuhando omukasheshe nobanza kwimuka omuzire oyambusya omwana kumusya yishomero apa wamureka nayine kugwa mu mazumo mwabazyo basindikira mu mwana wa Charles Priska wena omutwe na uniform abarye byondo ni shaba government tuyerezo obuyambu bw'orutindoro ako bankanyo korido maranje ya waraji yaburahwa ubwo byenye bwa Kerebu ngwire mu Paulo yanjaburamu mweni nshaba chifu kastowe gombora yayerebera atobiyambi okurugera abatura nebetengo mukono gwa government habo kuba barukora n'imikono yabo kandi biye no kutina ngo mbwire bw'enjura rubasa kwija kutwarwa mizi ntushaba government abakorembeze bitu batiyamba nguteja kuba netu yamba munonga tushoreze ibintu byinji bikora mu cyaro mbyo no bikushohora konga ndora bihumbwire bwe cyanda umbwire bw'enjura tukurabo naka kutwakora twakakora hato mu mushana konga enjura jangu yagwa ebyo ne bitwateka mizi no gahindo ku gahinda noku garagaga bitwara gabishko mu fureje kuba nyine kiratano ngwa nazo mizi kuko banyine nke kitoche ni cyambusya bado muntu na basa kumpe sente nche munonga abwenshonga umuntu na barakatindo koza kugira ngo nakwizo wanje agira ngo ntware kitoche nkikayo ansera abebembeza bashika gukora burungi bwansi baraganisa abaturo kubashakira okureba ngo urutindo rwakorwa burungi bwansi nikimanyisa ngo ensinko kwebire tukihindure tukibonese itonka abantu ba Uganda itonka abantu ba Nyakashebeya tutwija kutura umunsi etaboniziwe ubundi kuyakuterezaho bakatebana tukahasite kakatindoje bakateza kakarvati umuhanda gwiti kabonera byo twantusaba ngo ubundi government bitukore nkaba batuza ba Nyakashebeya orunoro mahantindo nyinjo mu rubuhwejo eziriyo mu mberambe munonga gasha kwa Juliet Charisima.